Lijep pozdrav, Smiljan ovdje, dnevna doza novca, svaki dan coaching sa mnom. Nešto što je baš interesantno je to da neki ljudi možda još ne znate cijeniti šta to znači, ali vama sada kažem opet još jednom da su me neki ljudi, odnosno svi koji su bili u mojem mastermindu platili 500 eura mjesečno da bi se 1 sat mjesečno javio ovako u Facebook grupu i nešto odpredavao. Tako da nemojte uzeti taj dnevni coaching kao nešto normalno, kao nešto što vama pripada, nego uzmite to kao neki blagoslov. Budite zahvalni, jer u ovoj grupi će se te družiti sa mnom i sa ljudima koji su uspjeli u životu već i koji su se odlučili da bi taj uspjeh povećali. I danas imamo temu vjerujte u sebe. Ako ste pročitali post, to će biti jedna od najbitnijih stvari u koju morate početi vjerovati da bi izgradili ovaj biznis. Dragi moji, kada vjeruješ u sebe, čovjek može izgraditi velike priče. Da bi izgradio veliki posao, čovjek mora najprije izgraditi sebe kao ličnost. Da bi izgradio mrežu veliku i u dubinu i u širinu, ti moraš u dubinu i u širinu izgraditi ovo unutra, jer velikost vaše mreže će biti neposredni odraz toga kakva ste vi osobnost postali u ovom biznisu. Znači, karijerne stepenice SM1 neki još niste osvojili, a to je osnova da bi počeli karijeru graditi. Znači, prva zadaća vama mora biti da napravite SM1 stepenicu, da dobijete značku i da ste već pozvani u budućnosti na ekskluzivan 2,5-3-dnevni skoro događaj, trening sa mnom i sa drugim top liderima koji će biti negdje na Balkanu. Znači, dragi moji, mi ćemo investirati u vas, u ovu vašu glavu, ali ako vi nećete investirati u svoj posao tako da ćete ići na termine, onda od toga neće biti ništa. Onda ćemo biti ovdje samo neka zajednica koja se motivira, a meni to nije cilj. Tako da, dragi moji, ako ja dajem energiju, očekujem od vas termine, ne izgovore. Očekujem termine i ponude, jer to je jedino kako se ja mogu naplatiti. Ako vi nešto uradite i prodate, tako se naplatite vi, vaš mentor i ja i firma i svi koji radimo za taj jedan cilj. I najprije bi čestitao još nekima koji su bili jučer na seminaru u Hrvatskoj. Bilo je 27 novih, 26 starih, još 10 Slovenaca. U ovom mjesecu seminare je posjetilo više od 66 ljudi. Sada čekamo još Makedoniju, pa da vidimo gdje ćemo završiti ovaj mjesec, 7. mjesec, pa onda 8. I ja mislim da od septembra dalje ćemo duplirati te brojeve, kao što ćemo duplirati i brojeve što se tiče ponuda. Lijep pozdrav, ovdje je Smiljan Mori. Ne znam šta radite u svom životu, ja znam šta je moja misija već 22 godine. A to je financijska pismenost u svakoj kući, da i u tvojoj kući. A da bi ostvario to misiju, trebaju mi ljudi s kojima ću raditi direktno, mentorirati i coachati, da bi drugim ljudima pomagali razumjeti financije. Ako ste jedan od tih kojeg plaćaju manje sati nego što radiš, da više sati radiš, a nema zato automatsko veću platu i ne vidiš se na istom radnom mjestu, sa istim šefom, sa istom zaradom sljedećih 5, 10, 15, 20, 30 godina, onda daj sebi mogućnost nove dodatne karijere koja može jednog dana postati tvoj primarni biznis. Ukucaj www.najposao.com i vidimo se na drugoj strani ankete kada odgovoriš na pitanja i vjerovatno ili možda ću te i kontaktirati. Dragi moji, znači zašto je vjera u sebe najbitniji čin, najbitnija stvar za uspjeh u bilo kojem biznisu? Ja sam radio sa stotinama biznismena, preduzetnika, sportaša i tako dalje.
ako gledamo u biznisu samo, ja sam učio ljude i prodaje i vođenja i socijalne mreže, social media marketinga, sve. Dao sam im znanje, tehniku, alate, skripte koje trebaju naučiti. Ali, pazite, sve se svodilo na to kako oni vjeruju u sebe. Jer zašto neko nije napravio Facebook live? Zašto neko nije napravio, ako mu kažem da Facebook live, recimo jedna od bitnih stvari, ako hoćeš utjecati na masu ljudi, zašto ljudi ne naprave Facebook live? Zašto onda ako njima dam skripto prodavačima da dogovaraju termine, zašto ne dogovaraju termine? Jer ne vjeruje u sebe, jer se boje otkaza, jer se boje izgovora na drugoj strani klijenata. Vjerujte u sebe. Na početku će neko vjerovati o vas više nego vi i svako od vas treba nekoga na početku karijere da vjeruje u njega, u vas, više nego ti vjeruješ u sebe. Ja vjerujem u vas jer znam kako je bitna ta vjera nekoga. Ne samo moja u vas, nego vjera vašeg mentora, nadmentora, lidera, direktora. Znači više ljudi će vjerovati u vas, tako ćete i vi početi vjerovati u svoje mogućnosti. I onda kada počneš vjerovati u svoje mogućnosti, da ti možeš, a to jedino možeš početi vjerovati ako napraviš male korake koje te vode u uspjehu. Znači, kako da postigneš to veće samopouzdanje, veću vjeru u sebe? Pa tako da praviš nešto što je izvan tvoje zone komfora, tako da dižeš slušalice, dogovoriš termine, ideš na prodajne razgovore i kada napraviš jedan uspjeh, jednu akciju, postižeš neki rezultat, sa svakim malim rezultatom tebi se diže samopouzdanje. I vi kao osoba u karijeri anketara, financijskog pripravnika 1, 2, 3, nećete biti ista osoba kao u karijeri SM1, nećete biti ista osoba u karijeri SM2, nećete biti ista osoba u karijeri SM3, pa pogotovo nećete biti ista osobnost i ličnost u karijeri kada budete SM7 direktor. Dragi moji, karijere i stepenice u karijeri su napravljene zbog toga da bi vi rasli kao osoba, da bi vi rasli osobno, duhovno, poslovno i financijsko. To je bit naše karijere i to će biti odraz toga kako se vi razvijate. Ako stojite na mjestu u karijeri anketara ili u SM1 ili u SM2 ili se negdje zakačite u SM3, to znači da se ne razvijate kao ličnost. Ne čitate, ne gledate, ne slušate, možda slušate pa ne čujete i ne radite one stvari koje bi trebali raditi da bi postali uspješni. Kao što neki ljudi koji su bili kod mene na tečajevima pa nisu radili posljednjih pola godine to što bi trebali raditi da bi mogli postati coach. U ovom biznisu ste odjednom sada vi lider. Vi ste lider svog života, vi ste lider svog biznisa, vi ste lider svoje mreže. Znači, morate početi vjerovati u to da ste i vi postali lider. Morate vjerovati u to da ste postali poduzetnik. Morate vjerovati u to da ste postali mentor ili coach i da ćete vi od danas dalje utjecati na pozitivnu promjenu u životima drugih ljudi. Znam da nije to lako vjerovati, ali vi možete i danas nekome promijeniti život sa svojom pričom o proizvodu, da zaštite sebe, svoje snove, djecu, porodicu, zdravlje, prihode i tako dalje. Vi možete danas utjecati pozitivno na nekoga da se pridruži Smart Money zajednici, familiji koja gradi bolju budućnost financijsko za našu djecu, obitelj i za druge obitelji. Vi možete danas nekoga inspirirati da počne gledati drugačije na život. Vi možete danas nekoga inspirira da počne vjerovati u sebe, u svoje snove, da počne vjerovati u svoju bolju budućnost. I to je jedna od bitnijih stvari. Ako vi nećete vjerovati u sebe, nećete ni vjerovati u bolju budućnost. Kada počneš vjerovati u sebe, ti vjeruješ u bolju budućnost. Kada vjeruješ u bolju budućnost, onda ideš raditi spisak imena, onda ideš dogovarati termine, onda ideš u akciju, onda ideš na prodajne razgovore, onda dovodiš ljude u biznis. Ok? Znači, ta vjera u sebe velika je. Za više informacija kako poslovno surađivati sa mnom, ukucaj www.najposao.com.